Ndagusuje nkwaye ikaze nanone woba natwe kuri Miki Official. Ibintu byacu murabizi ko ari amakuru y'intambara, politike, diplomasi, umutekano, ubanye n'amahanga, naho ubundi ducishemo tukabakubita turiya tu video gatoya ubugoma no kugira ngo n'ubumenyi ubuzamure, naho ujye ukandaho wumve uko biba byifashe. Reka rero nkubwire, ajya baca umugani nyirango ari mu kirimi cy'ubu ngubu cyangwa mu Kinyarwanda cy'ubu ngubu, ngo nta ntare isaza cyangwa se ngo intare yashaje nibi irutwa n'imbwa, simbizi. Ariko nta ntare igisaza, reka nkubwire kubera ko intare ntisaza, kubera ko ku myaka 15 ntishobora kwirenza, iba yarahanganye n'ibintu byinshi cyane iheta ipfa, ariko igomba gusiga ikisimbura. Ibi rero impamvu mbikubwiye ni iki? Nagiye nkubwire yuko umugabo bita Sergeant Robert, Major Robert cyangwa se Kabera Robert yamaze kukuraho agahukunyo, noneho yahagaze ku ruhande neza rw'abarwanya igihugu cyangwa se no ubutegetsi buri mu Rwanda. Ntabwo ari igihugu cyo navuze ko ibyo ngingo nshobora kuyivugaho pe wapi. Urwanya igihugu ntabaho, umuntu arwanya ubutegetsi buriho. Uyu Robert rero nagira ngo nkubwire yuko ni umugabo wakoze igisirikare igihe cy'imyaka itari munsi ya 30 mu Rwanda muri RDF, akoresha imbaraga ze zose yubaka igisirikare cyangwa se gutanga amasomo, amafunzo. Ariko ubu aho bigeze, cyo igaragara yahise afata umurongo utandukanye. Byagenze bite rero? Uyu mugabo niwe ngiye kwitsaho nkubwire uko byifashe, hanyuma nindangiza ndaza no guha amakuru y'urugamba mu kanya gato cyane, ntujye kure. Ndakubwira inama y'ibanga nanone nongeye kwigereraho neza amakuru. Buri iyo ntemo kuzana amakuru y'urugamba ntabwo mfite amakuru ya nyayo. Uyu mugabo rero Robert rwose ageze noneho aho yatangiye, yagezaho noneho nta kintu gitinya kuvuga. Yatangiye avuga ibisanzwe ikintu iki, wagira kuri Perezida Kagame ati agaca ku ruhande kwa ko yagomba nyine arimo kugenda arengera. Ubu rero tuvugana yamaze kwangajwa, yamaze kuba umutoza w'intoza abariye barwanya ubutegetsi. Cyane amakuru afite ndibuze kubwira yuko inama y'ibanga yabaye ikabera ahantu ntari buze kukubwira neza, ariko ndakubwira igice. Hanyuma uyu mugabo akayitumirwamo, agahabwa misiyo yo nk'umuntu wamenyekanye mu Rwanda cyane mu nzego za gisirikare, kuba ari kugaragaza weakness z'igihugu. Bakaba bamaze kumukubita ipindo ry'amafaranga menshi cyane ngo kugira ngo agaragaze weakness ya RDF, agira atanga amakuru n'ibiki byose. Ayo mabanga rero yose yatanze mu muzingo w'inyandiko yatanze ngo kugira ngo bakore imyitozo iri serious. We ntagazajya kuri tere, ariko agomba kuyikurikirana. Reka rero nkubwire ikaze mbere yuko twinjira neza who is Robert. Uyu rero Kabera Robert nguyu yavukiye mu gihugu cya Uganda, akurirayo kugera ku myaka ye nka 17, yinjira igisirikare cya RDF mu 1992, aho yari asanze abandi ku rugamba. Ni Kabera rero ni umugabo imyaka 50, maze imyaka 50 cyangwa se ashobora kubiraho nk'umwe. Hanyuma rero akaba yarakoze igisirikare igihe cy'imyaka 30. Umugabo arubatse, afite abana n'umugore, yigize no gutandukana n'undi mu minsi yashize. Byaravuzwe, biba byivugiraga, nta wagiye ntaga amakuru yo gushakisha, kuko we yagiye ayivugira. Hanyuma rero yaje kugira ibibazo nyuma yuko abashuti be cyangwa se abasangirangendo be, nkuko abivuga we, abasangirangendo be bagiye bagira ibibazo bigiye bitandukanye. Kuri kubwira Kizito, ni kubwira Bahati, ni kubwira Jay Polly. Hanyuma nawe biza kurangira ibyiwe bigenda bigerwaho. Mu kuvuga kwe uko yagiye avuga mbere yuko ahunga, nako amaze guhunga, yavuze yuko yahunze bitewe n'ibibazo by'uko yaragiye kujya muri gereza, kandi binavuga yuko rwose ashobora kuba yabirenganiramo. Hanyuma rero akavuga ko ngo biterwa nuko yagiye gushyingura mushiki wa Fred Rwigema nta ruhushya rwa gisirikare ahawe, kandi ari umusirikare. That is one. Second, bikanavuga yuko yagiye gushyingura Kizito Mihigo, ni kabiri. Hanyuma n'ibindi bitandukanye, umubano we wihariye na Bahati umusizi Bahati Innocent, bikavuga yuko uwo mubano wiwe barimo kuwukemanga, bavuga yuko sana we ashobora kuzavamo igihunyira cyangwa se igihugu gishobora kuzabyara igihunyira. Birangira rero abimenye mbere, ahita acomoka nk'umusirikare yigira mu gihugu cya Uganda. Ageze muri Uganda rero yabanje gusurvivingaho birumvikana, ariko biza kugera igihe agera kuri mikoro agejejweho n'uwo bita Kiranuka TV cyangwa se Ezekiel, amushyize imbere ya kamera mbere yuko twe tumumenya, nako tumenya mu biganiro. Akaba yarakoraga muri company itwara abantu bitwa Maranatha, arimo hatwara imodoka nyine nk'umushoferi bisanzwe. Biza kurangira rero akubitanye
n'umugabo bita Kiranuka TV Ezekiel amwe expose imbere y'abanyarwanda, birangira nawe channel izanzamutse aravuga ati ahantu hava ibyo kurya. Niko twabonye Robert. Igice cya kabiri rero cyo kigizwe n'urugendo rwiwe mu minsi yagize rukorera i Kinshasa, ahura n'abayobozi b'ingabo barimo kumubaza amakanuni yose ibyo ko byagenze. Reka nze nabyo mbikumanukurire. Uyu mugabo rero bita Robert, niko nakubwiye yuko igice cya kabiri cyacu kirijya kwibanda ku rugendo rwiwe rwo kugera i Kinshasa. Byagenze bite? Mbere yuko nyuma yuko ingabo z'u Burundi, ingabo za FARDC, ingabo za byose birabona rero bose bari hamwe bagiye bakubitirwa mu bice bigiye bitandukanye. Hari umwe mu bashinzwe umutekano ku rwego rwa generali wigeze kugwa kuri YouTube channel y'umugabo bita Robert Kabera. Hanyuma rero ashaka uburyo ki yamuvugisha. Urabona ko kenshi abagiye nafisha nimero yiwe aramwandikira aramuvugisha, ariko biza kurangira yanze nayo kumwizera bitewe nuko nawe nk'umusirikare aravuga ati umuntu ntago namwizera, asanga ari Kigali yamutumye kuko urumva ko abafite ubwoba bukwisha isani sawa ushobora kuba bamufata wenda bakamusubiza mu Rwanda bitewe n'ibyaha bamwagirije. Byaba ari byo bitaba ari byo ariko birahari. Hanyuma rero byaje kurangira mukonekise na Makanzu akariwe ukoresha telefoni ye nyine baravugana maringara n'ibiki birangira bumvikanye yuko bagomba kubonana bagapanga uburyo ki bashobora kubafasha mu buryo bwo guca intege no gukura imitima abaturage bari imbere mu gihugu cy'u Rwanda. Bumve yuko urugamba rumeze nabi, bagomeze kumva amakuru mbese y'incamugongo biciye mu bantu bizewe cyane cyane bavuga ngo b'abanyarwanda cyangwa se bakoze igisirikare cya RDF. Aho rero niho byarangiye babohereje indege ibekura ku kibuga cy'indege hariya Kampala bagenda Entebbe, birumvikana nyine bagenda i Kinshasa we na Makanzu, kubera ko urumva nago Robert azi Igifaransa ntago azi Lingala usibye Igiswahili gusa, ariko bari abasirikare nabo benshi batazi n'Igiswahili bari kuvuga gusa Maringana n'Ibifaransa. Birangira bajyanye bapanga ibyo bapanga, ariko bagombaga kumuhanga akazi ko kujya gutraininga. Birangira abivuze ati oya ngenza yambaha amasomo yuko bigomba gukorwa, ahasigaye ahubwo makorera iki propaganda yo guca intege igisirikare cy'u Rwanda ndetse no gukura imitima abanyarwanda, ku buryo n'umuntu ushaka kujya mu gisirikare yumva ko atari ibintu byanyabyo. Ibi ngibi rero byamaze kuba bamuhaye envelope y'amafaranga menshi, bikekwe ko ashobora kuba agira amafaranga ibihumbi bigera kuri 300 by'idolari we na Makanzu, kugira ngo gusa bakore iyo propaganda cyangwa se no guca intege no gukura imitima abaturage, kugira ngo urugamba rubanze rucike ku buryo bwa intege zarwo zicike ku buryo bwa morale. Niyo mpamvu rero nkubwira yuko uyu mugabo Kabera yamaze kugira ku rwego noneho byo twakwira ngo gukora muri Sochi, yatangira no kujya yataka n'umukuru w'igihugu avuga rwose ko ashaka amuvuga mu mazina Kagame nkuvuga gutyo umwana we cyangwa mukuru we. Ngayo nguko rero nakubwiraga ngo nta ntare igisaza, kuko igisaje bifitiye ayigombora kandi kwera akazi kenshi ishobora no gupfa mu myaka mikeya, ariko nta ntare igisaza. Ubwo rero uyu mugabo byahangana nabyo arabizi ko yakoranye nabo, yaraforumye yagize gute, ariko amenye yuko intare itagisaza. Ese uyu mugabo ibyo yagiyemo bizamuhira cyangwa se no kwishakira amaronka avuga ati nene napfa nzapfe nibura hari aho nsiza abana banjye. Umugabo rero mu bihe bitandukanye yagiye agaragara kuri YouTube yagiye kana imishinga yiwe, rimwe namwe acishamo kanavuga ati munkirira akantu kuri nimero asaba nanabita gusabiriza nanabita guhoza, simbizi ibintu nk'ibyo birangira rero uko birangira hafashe umurongo nk'uwo wo kujya mu ruhande rurwanya igihugu cyamwibarutse, ndetse yanakoreye igihe kirekire bitewe n'impamvu twege tutazi zarizo, niba ari iz'ukuri niba ari iz'impimbano ntago tubizi. Rero uyu mugabo nakubwira yuko rwose ubu ngubu yamaze kuba akwana na leta ya Kongo ku buryo bweruye. Mugira ibihe byiza rero Kimiko Official, ndagarutse mu makuru y'intambara, makuru y'urugamba, politike, diplomasi, umutekano, ubanye n'amahanga. Rimwe na rimwe tuzatubacanyamo na video nka turiya, mujye mudukunda, mugire icyo mwuka mujyanye n'ubuzima bwa buri munsi. Sawa, mugire ibihe byiza, ciao ciao.